तो अंजा आकाशवाणी इकान रेडियो ब्रगर टोनिट थमित लाइसित लका nga kep mo kaban sum na ka bajik sum king man lai kong song pho man to kera kwin sapul kin man lai song khaim ski ya chi to ngit kin country wan chumui sau mo song sa chok melap me man to kin rak mo anja indian constitution tra ka dr br ambedkar anja an to wat university da anja chumui ra waymo sungep mong ban sum anja ni tab me da lai da raka to anja an gung no to ta lang function nes mang da khatha bo country king country gung la raka to anja an occasion are president Draupadi Murmu raka vice president Jagdip Dhankar raka prime minister Narendra Modi raka alag lok sabha speaker Om Birla raka opposition leader Rajya Sabha hai ja Malik Arjun Kharge ram tawra kara alag lok sabha hai opposition leader ja Rahul Gandhi ram tawra ka samo alag prakla tai chongla raka general public ne chongla khatha bo raka anja san chumui karun rana ka talking alag Dr B R Ambedkar anja to wat ni da ni tam na da khatha bo anja ka anja anu na hai to parliament house complex sam da da to na ka anja Dr Bimrao Ambedkar ram to anja an ka na kin country go tai exit kam nam ko ta ra ka an henda kon king alag chong sam mom rang nge chong chong tan kan tai exit kam nam ko da khatha bo ra ka wi an rang wen ja social reform dam to chau ta ra ka economics dam to ra ka politicians na chau ka da khatha bo ra ka to anja an na king wi an king country go anja first law ra ka and justice minister na chau ka da khatha bo ra ka to wi ka an rang we anja kin country go anja bharat ratna award dam to na than ka da la to na ka anja prime minister Narendra Modi ka anja commercial flight dum to ni flag up kan ka da khatha bo ra ka anja an flight on to ale hisar dum to le ka idea he damang da khatha bo ra ka anja an mal ra ka ale foundation stone ne tra da khatha bo ra ka an terminal to anja building to tra hi ka anja hisar airport le samang da khatha bo ra ka to anja an tan terminal project anja an chum boi da no ko weng ben ka kep mo le ngu mo da khatha bo hun ka to an gung ran ta terminal lan to cargo facilities hone mang ra ka air traffic control building dum dam san ne tramana da khatha bo ra ka to anja an I ka live an wo to all public gathering sum nam ta ka da la ra ka da prime minister ka khaina ka to kin BJP anu na king alak shau mo chong sin chong to lam dam san kang wi thong leng dam hek kan kat me da thona ka nyam rang nge chong dam san kang ne da khe ka ra ka khaina ka to anja an kin party mantra anja don alak king chong shau mo chak melap me alak rang nge chong to alak dalit dum to por dum to shau mo backward classes chong dam san kang chumbui thon ni thong leng dam hin te kam kan da khe ka ra ka da prime minister ka khaina ka to alak king tengin da ale baba sahib da Dr Bimrao Ambedkar dum to anja an bat ne la anja an kin country gung on Diwali la thong sum da khe ka hi kara to ka an king rang we king agung ga tai sit kam gun da hi kang an ni chumui tap me da khe ka ka ne mura ka khaina ka to kin country gung anja central scheme hum ja uran scheme dum to anja an un tai sit kam nam sum da khe ka anja gung on to shamu alek chongsin hi wang tem ton tai hwan sum da khe ka anja an scheme hela ka to na ka anja minister president of German state of Bavaria Markus Söder dum tawon kaun ale external affairs minister Dr J Shankar dum tawon ni New Delhi phun ka da khatha bo ra ka to anja an meeting gung rat wijin kin su country on run ra ka to mapang hi chamo ring ka king country kang ring sam phora ka wing ka ne ring sam phon dam hi ka anja an lai chu kin ni ta ne khatha bo ra ka anja meeting on to ale ki chamo Germany ra ka European Union chong tong than ring run ra ka kam dam dam hi ka ta kan ni khatha bo to na ka anja an gung rat to chamo a technology lat ngan san ne ring ka ta khai ko la san dam hin ben ka dam hi ka anja an lai chu kin kan ni ta kan da lai dat la ra ka to jing ning kin su country kan to alekin alek trans Atlantic ja tais dum to ra ka Indo Pacific dum to san dam hin lai chu kin kan ni ta da khatha po ra ka Mr Sodar ka anja Union Minister for Science and Technology Dr Jitendra Singh dum to ne thona ka to alek chamo technology lat ngan son ring ka khai ko ra ka hewan ring run ra ka kamam ka da thona ka kin so country wan ra ka hela ring so kam kon kin suang ring samang da khe ka to na ka anja gona lat na general KT Parnaik ka alek warm greeting speak ka tong aleking stake ko chong somo chapmalap me anja an wa ale to Ambedkar Jayanti hula anja an da me sumnar ka tha bo ra ka khana ka to ringin on ja bar ani da khe ka ja Dr Bimrao Ambedkar dum to jan pha ta la ra ka I khana ka to wi an rang king country gung lek barat na awat that mo da khe ka ra ka hi ka to wi khe ka to king country gung on wi ka na king Indian constitution tra ka hana kan king chong sau mo
mrang ngai chong to chong shin ra thin ka nya chom ka ne chong chok malap man ka ring kam te ku da khe ka hura kara anja hala kan ya thuna ka to kin ja constitution dum to ani ring ka tha hura ka ani ring ka defend ka da thuna ka hura ka anja an hala kan king ka gung le justice dum to liberty equality dum to hura ka fraternity dum to chui hum da khe ka hi ka ani ring ka tha on king kam sum da khe ka hura ka governor ka khaina ka to Dr. Ambedkar dum to anja an rang we tai ngi tha chong sau tha hura ka kin country gung economist hura ka legal lumi dum to chau ka khe ta ko hura ka an king chong shin kang tai kamam kan david man da chui chong kang hu da kha tha bo mo hi ka ra to anja an ma ra to wi ka on tai kham ti ra ka singpho committee chong than yon sang ken dum to hula anja an ne rating speaker da kha tha bo hura ka anja an festival anja hala ka kin ga bong peace happiness hura ka prosperity dum to san ring khu phoda thana ka a hala ka to wana ka anja kin india the first time samda anja an mun ale to kin fixed wing aircraft dum to ra missile ra kara swarm drone dum to anja ne kam ka anja an chumui ra singap mo kilowatt anja laser based weapon dum to nga kam da khatha bo ra ka to anja an hela ka kam namring sumna hana ka to kin country na chumui ra ale fort rank lo hum da khatha ka ra ka anja an to an so kap ki won to US ra ka China ra ka Russia ja kam da khatha bo ra ka to ka kin country na khala da khatha bo ra ka anja hana ta kam sumna da khatha bo ra ka anja an to hale center for high energy raka system and sense dum tawni sumda da anja an program no ne sumda da khabo tawna ka anja hana ka king alek defense result dum tawnja hana ka tai kam ko bo da khabo anja hana ka tawna ka anja former indian captain shawkar rangwa anja sor bengali dum to anja an kaun to oni ona re appoint ka thawda khatha bo raka anja no to ICC men's cricket committee pha chairman raw thawda khatha bo raka anja VVS Lakshman dum to anja ani na to panel member ta khada bo ra ka ra to ja sarap banglu dum to anrang making law hingkin ra ka law hingkin pe pen ju gung wi captain shok da khada bo ra ka to ani ka kin kaman jaiga de
ममलपत सनोली जल्ला पेट हाली चल्ला मंतमयुं तुमोरी मखाचा नमो पेट दाना चाया सकाय नुमा सकाय दोमा आराती तिम्बाल मो सोंचु गाराती लाई तिम्बाल मो गाचु timbal mo tongchu darati lai timbal mo gachu sakai